Yo Broski, uyu ni P1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Kora subscribe tujye tubona gatanu ku kandi. Uyu munsi nkuzaniye ya top 10 y'abanyamakuru bakunzwe kandi banakurikirwa cyane hano mu Rwanda. Ariko by'umwihariko kora subscribe ntukajye ucikanwa n'ibiganiro Truth TV Rwanda ikwegeranyiriza ama top 10, ama documentaries n'andi makuru agiye acicikana, n'andi makuru agiye agezweho tugenda tukugezaho. Ntabatiniye rero turahera ku mwanya wa 10, kubera yuko ku mwanya wa 10 turahasanga uwo bita Lucky Nizeyimana. Uyu akaba ari umunyamakuru wa RBA, ariko akaba afite n'ikinyamakuru cye bita Transit, gifite abagikurikirana ibihumbi 107. Ariko by'umwihariko uyu munyamakuru Lucky Nizeyimana ni umwe mu banyamakuru bubatse game, ni umwe mu banyamakuru batanze umusada ukomeye cyane muri iyi game ya hano mu Rwanda. Akaba ari nayo mpamvu yaje ku mwanya wa 10 mu banyamakuru bakunzwe ndetse banakurikirwa cyane hano mu Rwanda. Reka turebere hamwe ku mwanya wa 9, kubera ko ku mwanya wa 9 turasanga umunyamakuru bita Bakti n'ikinyamakuru cye bita Big Town. Uyu nguyu Bakti na Big Town ye bakurikirwa n'abantu ibihumbi 259. Urumva ko by'umwihariko Bakti na Big Town barakurikirwa cyane kubera yuko uyu mugabo ni umwe mu banyamakuru muri industry babimazemo igihe, ndetse kandi ni umuhanzi akaba n'umunyamakuru nk'uko nyine mubizi. Bakti rero ku mwanya wa 9 arahaza kandi akaba bimerita n'imyaka amaze kuri YouTube. Rwose afite audience n'igikundiro. By'umwihariko rero reka turebere hamwe ku mwanya wa 8 w'abanyamakuru bakunzwe hano mu Rwanda, kubera ko ku mwanya wa 8 turasanga Abayo Yvette Sandrine. Uyu ni umukobwa w'umunyamakuru hano mu Rwanda w'umu-YouTuber ukomeye cyane, ukora ibyegeranyo bigiye bitandukanye, agatanga na information ya updating abantu. Uyu Abayo Yvette Sandrine rero ku mwanya wa 8, channel ye ikaba ikurikirwa n'abantu ibihumbi 261. Urumva ko ari abantu benshi cyane ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7 haza umunyamakuru bita Akarinijabo Jean Dodier. Uyu nguyu akorera Primo TV, cyangwa se ni nyiri ikinyamakuru cya Primo TV. Iyi Primo TV ikaba ikurikirwa n'abarenga ibihumbi 94. By'umwihariko rero Akarinijabo akaba akora ibiganiro by'ibyegeranyo, akaba atanga amakuru ari update, ndetse akaba ari n'umunyamakuru ubizobereyemo ufite inararibonye cyane hano mu Rwanda, kubera yuko Akarinijabo ni umwe mu banyamakuru bazi kubaza neza kandi bitonze. Akaba ari niyo mpamvu yatumye kuri Truth TV Rwanda tumushyira ku mwanya wa 7 w'abanyamakuru bakunzwe cyane ndetse banakurikirwa hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 6 turahasanga umunyamakuru bita Umutesi Scovia. Uyu nguyu ni umudamu w'umunyamakuru cyane, maze mu myaka mike yatumumenye yubatse izina mu buryo bukomeye, kuko uyu munyamakuru w'umudamu kazi ntajya ry'indimi, azi kubaza yitonze kandi akabazanya ubushishozi, kandi bya bibazo buri muntu wese abavuze ati aha ngaha rwose urambarije. Uyu Mutesi Scovia rero n'ikinyamakuru cye Mama Urwa Gasabo bakurikirwa n'abarenga ibihumbi 162. Urumva ko bafite audience ikomeye cyane, bafite abafanzi benshi cyane ndetse n'ababakurikira. Akaba ari niyo mpamvu Mutesi Scovia yaje ku mwanya wa 6 w'abanyamakuru bakurikiranwa cyane ndetse banakunzwe hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 5 ntabatindiye, ku mwanya wa 5 turasanga umunyamakuru bita Dashimu. Uyu nguyu akaba afite ikinyamakuru bita Dash TV, gifite abagikurikirana barenga ibihumbi 343. Uyu Dashimu rero ni umunyamakuru ubimazemo igihe kandi wakoze inkuru zigakundwa cyane. Abantu benshi bakaba bamwiyumvamo kubera inkuru agenda akora, ndetse n'ibindi biganiro agenda atambutsa abantu bakabyiyumvamo. Urumva ko rero Dashimu ku mwanya wa 5 afite n'abamukurikira benshi kuri Dash nyine, nkuko nabikubwiye, ibihumbi 343 n'abantu benshi. By'umwihariko rero urumva ko afite audience iteye ubwoba kandi nini cyane.
Ku mwanya wa kane haza umunyamakuru bita Ismail Mwanafunzi. Uyu Ismail Mwanafunzi araza ku mwanya wa kane w'abanyamakuru bakunzwe ndetse banakurikirwa cyane, kubera yuko uyu nguyu akora ikiganiro bita Waruzi ko, na channel ye ya YouTube ikaba ikurikirwa n'abarenga 64,000. Urumva ko Ismail Mwanafunzi ni umwe mu banyamakuru bakunzwe ndetse banakurikirwa cyane, ariko umunyamakuru udakunda kwigaragaza mu buzima bwe nyine mu bisanzwe, ariko ntago bikuraho igikundira abanyarwanda bamukunda, kuko urumva ko yaje ku mwanya wa kane w'abanyamakuru bakunzwe kandi banakurikirwa hano cyane. Ni umunyamakuru ukora inkuru ze yazicukumbuye, akazikorana ubuhanga n'ubusesenguzi, akaba ari nayo mpamvu yanditse izina hano mu Rwanda, akaba ariyo mpamvu yanditse izina mu bumva ururimi rw'ikinyarwanda, kubera ko uyu mugabo arakunzwe haba hano mu Rwanda no hanze y'u Rwanda ndetse no muri diaspora. Ku mwanya wa gatatu w'abanyamakuru bakunzwe banakurikiranwa cyane hano mu Rwanda turahasanga umunyamakuru Gentil Gedeon. Gentil Gedeon ni ikinyamakuru cye bita Gentil Gedeon Official. Abangaba bafite abakunzi cyangwa se bafite subscribe 335. Urumva ko Gentil Gedeon ari mu banyamakuru bakurikirwa cyane, ari mu banyamakuru bafite audience hano mu Rwanda, kuko 335 n'abantu benshi, ariko by'umwihariko Gentil Gedeon akaba akundirwa ibyegeranya akora n'ibindi biganiro agenda atambutsa kuri iyi channel ya Gentil Gedeon Official. By'umwihariko akaba ari nayo mpamvu yaje ku mwanya wa gatatu, kubera yuko uyu mugabo ni umuhanga politiki, arayigusesengurira akayigusobanurira, ukavuga ati uyu mugabo rwose ibi bintu arabyibashije. Akaba ari nayo mpamvu rwose, kubera audience, uburyo akunzwe, uburyo akurikiranwa, yaje ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kabiri turasanga uwo bita Murungi Sabe. Murungi Sabe uyu ni umunyamakuru ubimazemo imyaka myinshi hano mu Rwanda kandi ukurikiranwa cyane kuri YouTube, kubera yuko uyu Murungi Sabe na Isimbi TV ye bakurikiranwa n'abantu 940. Ni abantu benshi cyane, kuko baraburaho abantu bakeya ngo buzuze miliyoni kuri YouTube. Miliyoni kuri YouTube rero ni abantu benshi cyane, ngira ngo murabizi. By'umwihariko uyu Murungi Sabe akaba yaramamaye cyane mu gukora ibiganiro bifasha, mu biganiro byigisha cyangwa se bitanga inyigisho, bitanga amasomo runaka mu buzima. Murungi Sabe rero akaba akomeye, akaba ari umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane hano mu Rwanda kandi banakurikiranwa cyane, ariko akaba yarigaruriye ab'igitsina gore by'umwihariko, akaba ari nabo bamukunda cyane rwose. Akaba ari nayo mpamvu Murungi Sabe yaje ku mwanya wa kabiri na Isimbi TV ye, akaba yaje nyine nk'umunyamakuru ukunzwe unakurikiranwa cyane. Ku mwanya wa mbere w'abanyamakuru bakunzwe ndetse banakurikiranwa cyane nta gutindiye, ku mwanya wa mbere turasanga uwo bita Muhire Munana. Uyu Muhire Munana akaba akora kuri RBA, ariko akaba afite n'ikinyamakuru cye kuri YouTube bita Muhire Munana Official. Uyu nguyu akurikiranwa n'abarenga 121. Uyu nguyu akaba ari umuhanga, akaba ari umusizi, akaba ari umunyamakuru wo hano mu Rwanda ubimazemo imyaka myinshi. Ikindi wamenye uyu Muhire Munana kugira ngo musobanukirwe neza, ni umwe mu batoje Ismail Mwanafunzi, ni umwe mu bigishije Ismail Mwanafunzi. Urumva ko rero Muhire Munana ufite abantu bamukurikirana 121, ni umwe mu banyarwanda bakurikiranwa cyane, kubera yuko haba muri bisi, haba mu ngo, ubusanga abantu bumva ibyegeranyo bye birimo ubushishozi, birimo ubuhanga, kubera yuko uyu mugabo aragenda akagufatira politiki yo mu mahanga akayigusesengurira neza. Kandi uyu mugabo ni umwe mu bantu bahozaho, kuko aba active imyaka yose ageze mu itangazamakuru. Ni umwe mu bagabo b'abahanga u Rwanda rufite, basesengura politike, bakora ibiganiro byiza, bakora amadokumentari meza. So rero akaba ari niyo mpamvu Muhire Munana yaje ku mwanya wa mbere w'abanyamakuru bakunzwe ndetse banakurikiranwa. Kura subscribe, uru rwari urutonde rw'abanyamakuru bakurikirwa cyane ndetse banakunzwe hano mu Rwanda. Kora subscribe tujye tubona gatanu ku kandi, kubera yuko Ngendi B1 promoter Hallelujah.
Mukati mwabangwe, haleluya, hosana. Mukati mwabangwe, haleluya, hosana. Zamba banjelu, haleluya, hosana. Zamba banjelu, haleluya, hosana. Bolo sopa mafuta, haleluya, hosana. Bolo basolala, haleluya, hosana. Ya kapelo mola zoni basolalo lelo balizose. Andile yo basana zambalo, bolo basolalo lelo, haleluya, hosana. Navanda kinangae, azabi leli ngayo. Alobi nangayo, zamba zalila yo, zamba maombi, haleluya, hosana. Zamba bangomba, haleluya.